Thlir tu de si bai ule la shwai tluangi kani a Tunhnai Chanchin February ni som hne changa February ni som hne paria din kara kaushan nungbol na Chanchin hilongai thlang u Missionary tir chwa in khom March ni khasan ni som hne paruk pathiani hian BCM biakin veng hlunlung leya ne ani don Tir chwa in khom hi Reverend Joseph Vanel Ruata Mission Director in a kai shwayanga upa S Vanel nungale upa Vanel loma punte Mission Board Committee member ten Bible chair na anneyang Tir chwa tur de in Malaysia tir na pu ti ngak sanga mission promoter in ne zo in tir chwa tur de chungin testimony ngai thaga nianga Reverend Dr. H Lal Thamwana General Secretary in atir chwa kang Reverend Vanel Mwan kima AGS service in tir chwa tur te ta na chung trai sakna neyanga missionary tir chwa te hne na ngai shuina thilpek an hlan zo in Reverend Arlerin Tluanga AGS mission ni na chungin thotsa ngai thaga ni ang missionary tir chwa in kho ma hian Baptist choir Baptist Masihi mission choir le receiving pastor Bial Tenzai Rongbol na hunan mang bokang Reverend Dr. F Lal Sang Liana Bial to pastor receiving pastor Bial in Malsom na in kho ma chinang tir chwa tur te Arlen nun tluanga zotlang lungle Bangpur Chipura Field Siram Road puya Molyampui South Bula AP Westfield Jesse Lalmingwana Munlai Empu Mirefield Elvis Ngur Sungnunga Veng Lunlungle Galajora Assam Field FH Vanel Ven Hima Lunglon Lungle BMS Betbonia Sakma Mission Zomwan Pui Ramthar Lungle BMS Tuitsong Sakma Mission Lalming lian chung thu vachuam pui Bru Mission Jacob Lalwan ngeta Saizo West BBS Songte Chakma Mission Vanal Pe ki Choi Pui South BBMS Dubri Assam Zedil Nun Tluanga Bazar Veng Lungle NCS vachuam pui Bru Mission Silalwat Feli Thingfal BMS Marpara South Chakma Mission Rausang Liani Zongnoi Lungle Partki Jubilee Assam Field Lalming Sangi South Tui Pui Betbonia Chakma Mission Si Vanal Moani Ra Siveng Lungle St. James Chipura Field Vanal Kung Pui South Vanai Pai Tuitsong Chakma Mission Mizoram Chalai Christian Paul Ro Railway Sumsari Pahni na BCM Biakin Electric Veng Longtlaya February ni Somni Paruk Sangni Somni Paruk Ningani Chamadar Som Khan ne ni a Ro Rail Palai Ankal Chahle MTKP Railway Samsari Pahni na hi President Upa Ardal Biak Zwala na kaishwaya Kumkalta MTKP member Ro Pui na Rama Kalte Sun na hun manani Upa Kilal Duoma Senior Advisor MTKP Inan Kalsan Sung Kwale Rongbol Pui Tita na Jongtrai Sakna hun mga MTKP Rail na Ahian Rail Palai mi Zanga Sumkwa Pakhat Kalin Unit IO in mi Zali Pasari Bial IO in mi Za Somriat Palile MTKP Executive Somli Pahni te Rail na Ahian Antelani Palai kal theiza tura be se hi zaruk somriat ni in zaruk somthum pathum za sumkwa pathum percent an kal theiani BCM General Secretary Director Fellowship Department Bill to Pastor MBMP MPK Shipi KMP Promoter le co-opted pahni ten telpuin hengbaka hian palai som te chungin APBY ten aro rel hi an telpui bokani MTKP Secretary Reverend F. Zarwin Khuman ne na chungin MTKP malak na shang report ngai thagani a kumsangni sumni pangaro relle sangni sumni parukro relinkara MTKP member ro puinara makal mi za somruk paruk mi pa za somthum pakwale mecha sumni pasari an oma in nei tuak zaruk pahni omin kaushandan puitlanga in nei tuak zalile dantia in nei tuak zani pahni anom thu report a hian ngai thagani Finance Secretary Rongbol tu H Lalwat ki mali Jezer Nula Jelarin tuangi tenhe na chungin sumdin hun report ngai thagani a kumsangni sumni panga changa sangni sumni paruk chungin chengnoi sumriat pakhat singa sangriat jasai somthum pakhat muni in henga chang hian chengnoi sumsari pakhat singli sangkwa jani somkwa pathum manani a tuna hian chengnoi som sangkwa jali somthum pariat an nei mek thu ngai thagani Chalai N2 Circulation Manager Reverend F. Zarwin Khuman Chalai N2 Financial Report pe a Chiangnoi Somni Paruk Sing Khat Sangli Zariat Somnga Pariat Mu ani a Siam Swa ko nga tele printing lama te manchin ani angin manral na po hi Chiangnoi Somni Paruk Sing Khat Sangli Zariat Somnga Pariat ani Chalai N2 Editor Kilrem Kiman na changin Chalai N2 din hun ngai thak sun zomani a
Chalai en tu hi hard copy le digital subscription na a thu te soin GKP member tin tam thayang bera MTKP mobile application kaltlanga subscribe turin rorel palai te angen kumsang ni som ni panga changa sang ni som ni paruk chungin chalai en tu hard copy hi copy sing khat sang hi za som ria ti swame kani a tuna hian online subscribers za som ruk an MTKP rorel hian kumsangni somni paruka changa sangni somni pasari chunga malakna tur plan shang hetiang hian arela budget cheng noi som pariat ruwa man ani thuretlang puite youth center pola sum tuang na neya chakzo ka malak na nei ni se missionary te ta na chu hei jong chai nei ni se MTKP standing prayer points nei ni se Platinum Jubilee Pualing Christian Hospital share ko na datur ventilator call pakhat leina unit tinin voi khat fe chhuane ni se mani inti hlum kan tlem theina tura inzir tin na nei ni se tharau bo man be pui thak malak chhunjom ni se ruihlo do na konga MTKP in so zokin mala se environment hum hal konga chi chhuwa ka malak ni se environment chejel tur hum hal le ven him konga MTKP in malak na nei ni se MTKP hian unit term lakloa sum hlom lian man ngai na turwa man na siam chin te hi a thei sham chuan unit term thara budget da man turwa man na siam ni se fellowship department in kai shuana dan siam chat ni se ti te ani upalal biak thanga chong thu literature reader chu February ni somni pasari sangni somni paruk zir tomni khan superannuation pension ni na chhuak Tunkar zir topni chunhadar thum khan upanal biak thanga chong thu Baptist literature reader chu superannuation pension in a chuan don ta ka wangin BCM headquarters office a thopui ten BCM hola ama thana anne upalal biak thanga chong thu Baptist literature reader BCM headquarters office a thokhi July ni khasang khachakwa sumkwa pariata Sunday school promoter in nazoma he na hi kumsang ni pakhat march tha thlenga thokani kumsangni pakhat khan KMP promoter post siam tharani a KMP promoter a thathum a oma KMP promoter masaberani hemi kumvek hian ETC jorhata kumsangni pakhata changa sangni pali thleng BDA zera BDA zer nu hian kumsangni pali changa sangni som thleng KMP promoter a da ani a kumsangni soma changa kumsangni som pathum chung khan organizer in prevention and care HIV AIDS and drug awareness anda le ni a kumsangni som pathum changa sangni som panga chung khan HA in longtlai ES office dani a kumsangni som panga changa sangni somni pakhat thleng chaplain in lunglei civil hospital Faith hospital le district jail lungleya te a omle a kumsangni somni pakhata changa sangni somni pali chung khan circulation manager Kaushan Bengle Baptist today a omin kumsangni somni pali changa sangni somni paruk chung hian Baptist literature reader in a oma he na hi pension thlengina thogani upalal biak thanga chong thu hi BCM serkon tol chung kaushin upani in tunai han serkon lungleya anupuil reng puile afa tele atu tenin an khasame kani February ni somni pasari sangni somni paruk khan athona headquarters office ama thlana hun manani a upa KMS dongliana na kai shuai thana thucha reverend vanal muan ki ma AGS service in soin BCM ta na kum somni pasari le thlariat lai thoka pension a chuak tur hi ui thule athona apianga thopui nuam le midang ta na noksak ngai lawani thuasoya thana le choi moina thujak BCM minga hlanani baka BCM headquarters office staff welfare minga thil pek hlan ani BCM IO le staff welfare IO in pu bimal som kimale upabi singpari ten thuan soya an ui thu le superannuation pension thlenga tho the wanga an lom pui thuan soiba ka pension nu po a omna pianga theito papathian rongbol sunjom zel turin an fuibok upalal biak thanga chong thu in thutor soin pathianin rongbol na pension shanga kaushan le how to tekal tlanga ada wangte athona huna pianga thopui chale fel tak tak te awanga engna po nuam ti le rongbol na ri rupu chunga thozel theidan te soin chungchai na lama insurance turin na chambogani MTKP Platinum Jubilee honna ne ani February ni somni panga sangni somni parugni laizan dar sari khan GKP Platinum Jubilee honna inkhom BCM biakin electric veng lungtlaya ne ni a inkhom hi pu Javier Remroata Vice President MTKP in kai shuain upa RL biak zwala President MTKP in GKP Platinum Jubilee logo tlangzer na ane
Reverend F. Zorin Kuma, Secretary, MTKP in Sibaybug na le report, kum sangni somni panga changa sangni somni paruk apea. Tundin huna GKP member, singa sangni zathum pakwa omin, mipa sing thum sangka zathum somkwa pakwa le, meitsia singni zakwa so, manom mek thu ngay thagani. MTKP Tunhnai bial somkwa pahni le unit zali somnga pahni omin unit ding thar pasari kumsangni somni panga changa sangni somni paruk chung hian anom bokani pathian le shwai tu masa de in pek na le thorim na wangsawa vo in thleng thei kan ni thu an soi GKP Platinum Jubilee in khoma hian MTKP Rorel kumsangni somni panga in lo pomtak MTKP website siam so a hlotlin na mu in website tangzar na hun man nga ni a website hi www.mtkp.org changa lu the ani Rongbol tu Ruat Kima, Chairman MTKP Media Cell in PowerPoint presentation pay in website chongka na le ati theite en hawani a MTKP mobile application ne na in thunzom tlat ani angin chongkai takamang turin mun shanga GKP member te asa hehuna hian MTKP Rorel sangni somni paruk palai local te lom na le sibaybuk na nula Grace Lerin diki Chaser MTKP in nein pathian Rorel na dokan kil tura Mizoram sung le pona changa ronkal song te Chataka Rorel turin du sakna hlana MTKP media cell tenan malak na li achuna piang an bo sui na a lom thu soi bokani GKP Platinum Jubilee thupui iram lau thleng ro se ti mangin pathian thucha upa arel biak zwala President MTKP nena changin ngai thagani a Mizoram munshang shanga GKP member te fuina thu soin he Platinum Jubilee kan thleng thei hi a lutzia shinon le turin GKP member te achani Hehuna hian nulala limpui GKP Longtlai North Pastor Bialin pathian fakna hla sa in BCM Choir le Longtlai Area Baptist Choir ten zai rongbol na an neibok Baptist English School Principal Meet nei ani February ni somni panga sangni somni paruk ni lai ni khan Mizoram Baptist Kaushan Tunhnai Baptist English School shanga principal te chuan BCM headquarters Serkon BCM Hall meeting an nei Meeting hi Reverend Arcel Thanzama, Director Education in Akaishwaya, Reverend Lalmun Sanga, Director Communication in Hunser Amang, Reverend Vanel Muan Kima AGS Service in Baptist English School te Tunhnai Rual Khaizo ka akal theina na ruah man na an nei te soya, ruah man na zul zuya malak dan turan soi ho. Principal kal khom ten nuaman ti in hetiang hun an buat say hi cha an ti in hlok thak an ti hle. NEICC Executive Committee meeting nei ani. February ni somni panga sangni somni parukhan NEICC Executive Committee meeting chu NEICC Committee Hall Shillonga nei ani meeting a hian BCMI oin Reverend Arlel Nunzira bial tu pastor zotlang pastor bial lunglei chu akala thurel chen khatte sangni somni paruka changa sangni somthum chunga NEICC General Secretary Tharatan Reverend Meyu Changkiri Nagaland Baptist Church Council su interview board chuan an thlan thu report donani a meeting a hian pom ani Peace Coordinator Nilai Solta ka wangin Peace Coordinator na hi deal tu tan advertisement swani se ti ani bok Changma Baptist Church Assembly voice som pathum na chu CBC corporate chwa a nei ani February ni somni paruka changa March ni khasang ni somni paruk chung hian CBC biakin corporate chwa CBC Assembly nei ani Thupuetan Jona bung khat chang ruk thaulai pathian kawro ti ani ang inkhoma piang in zaipol zai ngai thak chin ani a February ni somni pasari sangni somni paruk zirtom ni a rorel ne ani anga February ni somni pasari sangni somni paruk zirtom ni a rorel ne ani a rorel hlanhan fellowship ne ani ang Sangma Baptist Church Tunhnai hian pastor bial som pahnia chungkwa sangkha zanga somni pahni omin member hi sangruk zaruk somnga pakwa anom me kani kumsani somni pasari assembly na turata Marpara South Marpara Bam le Purana Bazar Bam ani ang Serte pastor bial KMP Shwai tu seminar nei ani February ni somni pakhasang ni somni paruk inreni ni lengin Serte pastor bial KMP Shwai tu te chuan rongbol tu jegal fak omazadeng KMP trainers resource person na mangin seminar hunan mang hun hia chenani a chomale chonua tan chen tu pakhat ve in ruadani rongbol tu vanal shwai convener BCM Serte unit chuan pathian thu chiarna le chong china nein seminar chan ani a resource person kai shwaina hnuaya hun man chunzom ani KMP te zinga rongbol na an mani din mun chho in x-ray na tan questionnaire buat sai ni a hun ma sa zoka group discussion nei ni in KMP shwai tu mo phurna chongsang soi hawani a training chunzom ani
rungbol na hlotling nei turin enge kan ti ang ti zir chhun somani a rungbol na hlotling nei turin mani insha siam poimo na points shanga tarlan ani KMP shwai tu ni hi fellowship department dang shwai tu ni na aya anhyam big lo thule aro puina te ngai thla kani mani in shat sian na apoi mo tluk zatin rongbol saktur te shat sian apoi mo zir haule ni a naw pangril ru mizia nun phung le andin mun shat sian apoi mo na te zir ani chonu huna hian KNP kan shwai na konga kan tumber shat sian na chul na points shang le rongbol tu inbol sai na tur kong shang zir hau bok ani Bial sunga shwai tu ten seminar hian hlutle a seminar hian serti pastor bial huam sunga KMP shwai tu te member pakhat kilal su an kim veka member somnga an kalani bial secretary upa aril mingmoy le bial tu pastor reverend aril ram chanaten an telpui KMP luangmol unit aizol shwai tu intwai tharna hun man ani February ni somni pani sangni somni paruk pathiani chanu khan KMP luangmol unit shwai tu this one pu h1 sang puya KMP trainers resource person mangin in twai tharna hunan mang he hun hi convener rongbol tu lel chunglu ra sai lawina kai shwaya secretary nulangur than kimi hne na changin report tang pui ngai tha kani in twai tharna hian KMP shwai tu te ankal kim vekani thufing te bung somni pani chang ruk naw pangsu akal na om ko nga chuan zirtir ula a upat hun poina thla lowang ti thupui mangin resource person swan huna manga KMP member te kai shwai ko nga iswa nun entona iswa nun zir chunga KMP kai shwai poi mo zia te kumtira naw pang biodata mumal takneya question air manga an tharau din mun le chung ko din mun thenga zir chani se kumto pa question air mangbokin zo na ngai cha zo a an mason dan en china poi mo zia te ngai thla kani KNP kai shwai tu ra shwai tu pian thar chata chul zia te chomchai hau tam a chul zia te le tim chatak dina nu le pa te nen thleng po a tho hau thema poi mo zia te sereni a hengba ka hian Gen Z le alpha te kai shwai ko nga insiam rem kan ngai zia te kan zer chiana shithiam tak chunga iswa hne na shwai a chul zia le a shwai theidan chazok nia lang te ser ho le ngai thla kani Ramthim rongbol na chansi ni lo ngai thang u Jharkhand field February ni som pakwa sang ni som ni paru khan circle pani patosimal circle le dumka circle outreach ministry hloting tak nei ani ring lo khwa Christian la om lo te lu chhoin a hu hovin hun man pui chin ani pathian thu te shilin bible check le film show te nei chin ani February ni som ni changan ni som ni pani sang ni som ni paru khan patabari circle chunga inder bani kaushana salvation camping nei ani a speaker h siram hak moy ani in campers ariak lut mi somriat ni in camping hlothling tak nei ani February ni somni pani sang ni somni paru khan field director in mi pasari ring to thar baptisma santirin lalpa zanria kil ho ngalani Boys hostel army som pasar zinga apol sang deuten exam an be meka apol hniam lamin march sang ni somni paruk thatir hian anchan veli ang hostel hi zirna school tak kalpui lovin mihar sa te khopuya zirna chunzom du omna tur nei lo te tan le thingtang mi te mani khwa zir chunzom na tur school nei lo te tan hostel hi siamani a tuna hian zirlai pahni hi ring lo tu an ni nge Arunachal Westfield February ni som panga sang ni som ni paruk khan NBCC Nirzuli Tam Baptist Church to field director in atloa doctrinal sermon mangin thutsa soi February ni som parade changa ni som ni sang ni som ni paruk chungin ABA full time worker this one Guwahati refresher game hloting takan neya ni som ni pakhada dam takin an lo hong le February ni som ni pakha sang ni som ni paruk khan Arunachal Theological College Moin hapa itanagar chuan fundraising program an manga ATC hian session tharatan MDF zirna an hong thar dona tuna hian admission form pek chwa me kani Tripura field February ni somni pasare changa March ni khatsang ni somni paruk chung hian JLSB Association in khom pui nei turani a he in khom puya hian TBCU official pani field director Reverend Zading Liana Paswaule Reverend Apurba de Burma secretary TBCU tenan man pui do nani ring thar pathum baptisma sang thar an oma an school no pang class 10 le class 12 ten board exam an machon mek bok Bengal field
February ni som pada de jangan ni som ni pahni sang ni som ni paruk chung khan evangelism program pakhatatan kalsi ni birpara area a football tournament bwa se ni a pathian thu cha soina ba ka gospel track semna te nei ani missionary tere native evangelist ten hunan man pui February ni som pasari sang ni som ni paruka chang khan CBSE class 10 exam chan ni a ZBMS achangin candidate som rukan neya anvain an exam theya anlom hle March ni khat achang hian Mushnaya tailoring center class chan tumani a zirlai pariat omin pasari hi hostela an omang tailoring center hi missionary in church le skill trainer nula gospel lalming chanina omchilang BCM member puitling pathian rongbol na ngai te ta na hnuai natarlan hi dil the ni e name of post worker now tu Thona Muntur Baptist Church Orphanage Ramzau Tlang Serko number of posts Pahni qualification class 8 pass nature of post casual worker Hlo Sangkwa Deal na hi plain paper Associate General Secretary Service address in passport size photo phone number le date of birth tar langin deal turani deal na hi March ni som ni pathum sang ni som ni paruk thochen ni ayat lailova office hour chung in AGS service office a thelu turani Interview hun March ni som ni pali sang ni som ni paruk thole ni chomhadar som pakhat meeting room number 1 BCM headquarters office Serkon AICS admission Academy of Integrated Christian Studies Suan Kumsan He Sumni Paruka Changa Sang He Sumni Pasari Atan admission a hongle ta a Pathian Kau na Shia Azir Du Tetan March ni Sum Thum Sang He Sumni Paruk Thojan ni Theng Dil na Thelu The ni ang Dil tu de Sume ni Ruka Changa ni Ria Sang He Sumni Paruk Chung Hian written test le interview nei turani Application form hi AICS website aics.edu.in a download the rengani e Course Zirhun Chung le Zir Thei Te Hetiang hi ni Bachelor of Divinity BD Kumthum BA or equivalent Master of Theology Kumni BD second class Chin History of Christianity and New Testament Master of Divinity Kumthum BA or equivalent Diploma in Mission Studies Kumkhat BA or equivalent Diploma in Church Music Kumkhat HSLC and above Shitiang du le Zofia tu nei tan email principal@aics.edu.in emo office hun chungin phone number 9862306781 zot heireng ani e Reverend Dr. Rodin Moeral te Principal Academy of Integrated Christian Studies BCM sponsor MBBS zir du te tan shatirna CMC Velora MBBS course zir turin dilalo hun leta a application su online in http://admissions.cmcvelor.sc.in mani in apply turani BCM sponsor zir dil tumta chuan online kan apply na a hian BCM sponsor turanga fill up turani tichuan BCM member detan BCM sponsor zir dil theni a BCM sponsor zir dil BCM sponsor zir deal du te chuan Director Medical and Health Department BCM hne na deal na April ni thum sang hi sum ni paruk ai tlailova thelu turani deal na hian kaushan lekha le CMC application print chwa thiltel turani class 12 science result ngaklai te po in deal theni e interview hun April ni som pali sang hi sum ni paruk thole ni chopmadar som amun bi sang nuna conference hall Christian Hospital Serkon BCM Assembly voiza sumthumna BCM biakin bazar veng lungleya nga anidon March nili changa niria sangni somni paruk chung hian BCM rorel na sangber BCM Assembly chu BCM biakin bazar veng lungleya nga anidon ta Assembly thupuetan dakula lote en ro johana bungli chang somthum panga ti ani ang hunman dan tur tlang pui chu hetiang hi ni ang March nili sangni somni paruk nilai nizan Assembly chanzana Reverend Dr. C. Vanal Dika President in Khoma Kai Shwayanga Assembly honna ani ngalang Reverend Lalchen Pui Kolni in Pathian Ram Chulna ti thupui mangin thupui soi honna aneyang ninga ni zinga changa Pathian ni zing thleng Bible study le chungcha in khom le chinani anga ninga ni changa inrin ni thleng chhun lama Assembly rorel nei ni in zan lama Pathian biakin khoma om chinang ninga ni zana Reverend K. Vanal Muanan rinna le be seina Chanchin Chashil ti manga soin zirtom ni zana Reverend K. Lunsanga Director Christian Education Department in Sunday School teacher Loman Semna aneyanga Reverend Jil Sang
naral te in pathian ramdin in hlan na le thilpekin ti hmangin thu cha soyang inrini zana Reverend Zarlian a khiang te in Chanchin chashil nunpui kaushan ti thupui hmangin thu cha soyanga General Secretary Reverend Dr. H. Lal Thamwanan pastor pension tu te thla na le certificate hlan na aneyang Pathiani jing in khoma ordination service ne ni anga President Reverend Professor Arzo Loman in khoma kai shuayanga Reverend Til Sangwonga Director Pastoral Department in Nemhne tu te in Hnaisha tirna aneyang President Reverend Professor Arzo Loman Nemhne na le thu cha soyenga chonhnuwa lalpa zanria sacrament kil hovin Reverend Lal Remsia Maralte in a buat sayanga Pathiani zana President Kalchwak Reverend Dr. C. Vanal Dikan Thupek zombal somna ti thupui hmangin thu cha soyang Assembly chung hian BCM choir area Baptist choir te ba ka pastor bial shang tele Baptist masihi choir ten zai rong bolna anneyang kumsangni somni paruk BCM Assembly in khom hi BCM official YouTube channel khom vara live chin ani ang khati zong kha Tunhnai Chanchin February ni somni changa February ni somni pariadin kara kaushan rong bona Chanchin kan ngai thak thei te chu ani e